Gũkũ mĩbango ya wandĩkithia wa aikia kura ũkĩthiaga na mbere, kwĩna wagagu wa kaunti ya Embu kũremwo nĩ kwandĩkithia aikia kura ta ũrĩa IEBC ĩratanya. Nataka kutoa mwito kwa watu wetu wote wa Embu kaunti kwa ujumla wajitokeze ili wajiandikishe. Ũndũ ũyũ umanĩte na makĩria ma ibandĩ 3,000 gũkorwo citosetwo nĩ ene thĩinĩ wa ceceni citiganĩte cia kũveca na ibandĩ kaunti ĩno. Kuna kadi 3,000 ambazo ziko tayari ambazo wajichukuliwa, naomba wajitokeze kwa wingi ili wachukue hizo kadi na waende wajiandikishe mara moja. Commissioner wa kaunti ĩno Abdullahi Galgalo augĩte nyingĩ cia ibandĩ iria citosetwo nĩ cia andũ ethĩ arĩa mavota gũkaga kanya ga gũthurana thĩinĩ wa kĩthurano kĩnene mwaka mũku. Umuhimu wa kujiandikisha ni kuwa wakati wa kupiga kura ikifika, utakuwa na wewe uko na haki ya kuzungumza, na kuzungumza ni kutumia kura yako. Kaunti ya Embu ĩratanyaga kwandĩkithia aikia kura erũ 107 no nginyagia rĩu arĩa meyandĩkithĩtie nĩ andũ 3,585. People living with disabilities. Tuone vile kama kuna wale hawajafikiwa tutawafikia. 12 ambazo zimebaki, tafadhali wajitokeze ili wajiandikishe ndio waweze kutumia haki yao ya kupiga kura. Kumana na namba ĩno ya arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia kura, thirikari ngwatanĩro na commission ya ithurano na mĩvaka bũrũri-rĩ nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũkuruvania macivo na anini ao vamwe na atongoria matũra-rĩ thĩinĩ wa kambeni ya kũria andũ meyumĩrie kwoca kura. Vandũ Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Peter Mungai.